Di video kali ini ada 5 topeng ondel-ondel yang lucu-lucu loh teman-teman. Ada ondel-ondel oranye, merah, biru, ungu, dan hijau. Wah, kira-kira ada apa ya di balik topeng ondel-ondel ini? Yuk kita unboxing yuk teman-teman. Yang pertama, ondel-ondel warna oranye. Derry, bye. Ada mobil ambulan teman-teman. Yeay, keren kan mobilnya teman-teman. Sekarang ondel-ondel warna merah. Yeay, ondel-ondel polisi teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Sekarang ondel-ondel warna biru ya teman-teman. Derry, bye. Yeay, ada truk oleng teman-teman. Kulit kerang koneng cangkeng jauh, untun bodas tipung tarigu, bibir berem-berem jawir hayang, panon coklat kopi susu. Sekarang ondel-ondel warna ungu ya teman-teman. Yeay, ada pesawat terbang teman-teman. Sekarang ondel-ondel warna hijau ya teman-teman. Derry, bye. Yeay, ada truk tangki teman-teman. Kulit kerang koneng